Cilj ovog projekta je pre svega sanacija i rekultivacija ovog degradiranog prostora, prenamena površine u šumsko zemljište, promena izgleda okoline, pošumljavanjem ćemo dobiti veći stepen šumovitosti, zaštita zemljišta od erozije i uopšte povećanje opšte korisnih funkcija šuma, kao i očuvanje predenog diverziteta, kako i sam naziv ovog projekta kaže. Inače je ovaj projekat većim delom finansiran sa strane Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ukupna vrednost projekta pošumljavanja je 1.341.000, od toga je 1.000.000 od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, a oko 341.000 je iz budžeta grada Zaječara. Ovim projektom je u planu realizacije postoje dve faze. Prva faza obuhvata jedan obiman posao građevinskih radova koje podrazumeva navoženje velikih količina zemlje i ravnjanje, a druga faza koju realizuje zapravo javno komunalno preduzeće Timok održavanje je faza pošumljavanja. Mi dakle radimo sad na pošumljavanju i to na površini od 1 hektara po principu mesta obeležavanja sadne, po principu mreže kvadrata 2 puta 2 metra, zapravo međusobno rastojanje između sadnica je 2 metra, što znači da će za ovaj hektar biti utrošeno 2.500 sadnica. Po projektu je predviđena sadnja dvogodišnjih kontejnerskih sadnica crnog bora, kao sadnice koja je pogodna za pošumljavanje. Ona nije ovde autohtona vrsta, ali je, da napomenemo, i vrsta kojom je prvi put pre oko 100 godina pošumljena Kraljevica, pa tako možemo i da nađemo neke ostatke tih sastojina na mnogim lokacijama na Kraljevici. Dakle, crni bor je jedna takozvana pionirska vrsta, što znači da dobro podnosi uslove staništa, može da raste na veoma strmim terenima, dobro podnosi sušu, vetar i gradske uslove. Inače, ovim pošumljavanjem se ne završava naš posao ovde, već moramo u narednih 5 godina da radimo na merama nege ovog novog zasada. To podrazumeva pre svega da u drugoj godini života ovog zasada, dakle sledeće jeseni, ukoliko procenat propadanja biljaka bude veći od 20%, radimo dopunu novim sadnicama i naravno svih 5 godina mere nege kao što su zalivanje, okopavanje, prašenje, uklanjanje korova, da bi ta sastojna opstala. Nakon 5 godina se smatra da je ona otporna na biotičke i abiotičke činioce.